Havalin heja, havalin çapameni slav rez. Gelime heja, gelime berxuder. Ez ve hemiyan bir rezdari slav dikim sernave havalin xay hunermend. Rastî jî em weke komik hunermend ji Avrupayê em bi hev re hatin Başûrê Kurdistanê ji wir jî em derbas Rojavayê Kurdistanê bûn. Ji ber ku hûn bi xwe jî dişopînin lîstikên siyasetên pir qirêj di şexsê Rojava da di parçeya Rojava da dir lê ama li ser tevayê Kurdistanê lîstikekî siyasetekî pir qirêj êrişekî pir qirêj hatin meşandin. Dagirkerên Kurdistanê hêzên emperyal lîstikên pir zirav pir qirêj xwastin pêk bînin. Gelê me bi taybetî jî gelê Rojava ji heft salî bigir heta heftê salê hemî pêkhatên civakê bi taybetî jî bi pêşengiya jinên azad, jinên berxwedar ku em pê wan ser bilindin li Rojavayê Kurdistanê wisa li hember paşverûtiyê wan selefîstan wan hêzên gemar bi salana gelek bedelê mezin dan û destkeftiyekî pir ji bo girîng ji bo doza Kurdistana mezin pêş dest xistin bi xwîna xwe, bi canê xwe, bi fedayîtî wê destkeftiyê diparêzin. Em bi xwe jî çûn bûn şahîdê vê yekê. Rastî her kolanekî Rojava bûye sengerekî doza azadiyê. Gelê me Rojava jî jinên azad jî doza ku dimeşînin, berxwedana ku dimeşînin ew bi xwe jî di vê ferqê dane. Ew jî pir baş dizanin ku ev berxwedan, ev doz ne tenê Rojava hemî Kurdistan, çar parçeyê Kurdistanê. Me we dît bi taybetî li Başûrê Kurdistanê gelê me hêja, gelê me berxweder rastî jî berxwedanekî xwedî derketinekî bêhempa çêkir. Em wekî hunermend li hember va berxwedanê gelê me em bejna xwe ditewînin. We dît li Silêmaniyê milyonek însan derket kolana. Li Hewlêrê her wiha, Duhokê, Zaxo, Helepçe li her derê. Gelê me dît ev xeterî dît ku dijminên gelê Kurd rastî jî piştî 100 sala çawa beriya 100 sala lîstokên pir gemar gelê me bê parîştin welatê me kirin çar parçe piştî 100 salî din şunda heman lîstik disaxistin devrê lê ev car Kurd ne 100 Kurdê 100 sal berîne. Gelê Kurd rastî jî di vê pêvajoya da yekîtiya xwe di mêjiyê xwe da dilê xwe da çalakiyê xwe da pêk anî. Ev ciyê serfirazî, ciyê şanazî, ciyê serbilindî ye. Em jî wekî hunermend em gelekî kelecanin ku di vê rewşê da, di vê pêvajoyê da gelê me bi îrada xwe azad guh nedan partiyan komeleyan bi mildan milêhev bi aqilekî stratejik bi aqilekî hevbeş berxwedanekî hevbeş rov xurt kirin tevgêr kirin ku îro dijminên gelê Kurd hêzên hegemonîk êdî nikarin bê Kurdan bê îrada Kurdan hesabekî li Rojavayê navîn bikin. Gelê me dersekî pir mezin da neyarin Kurdistanê. Ev berxwedana ku derketiye meydanê, ev sînerjiya ku ji bo yekîtiya welat gelê me derxistiye mesajekî pir mezin dide siyasetmedaran dide, partiyan dide, me hunermendan dide, her beşê civakê dibe herkes ve rewşa hay pozitif ku xewna her Kurdî bû, xewna Amedê Xanê bû, xewna her Kurdekî bû, ev yekîtî pêkanîn em virşunda vî çawa dikarin ji bo Kurdistana xwe, bo Kurdistana mezin ve ala berxwedanê hîn bibin jûn. Rastî jî ev derketiya ortê. Em wekî hunermend em amadane belki em her siyasetmedaran pêtir belki em dikarin hitabê gel bikin. Lewma jî me xwast em çûn Silêmaniyê, Hewlêrê, Qamuşlu, Hesekê, Amûdê, Dêrikê me xwast em Duhoka rengîn jî ew histên ku me li wir dîtin gelê me bi
به آواکی فدایی لبرخواد ده میناکی خواد دنه دانینه ما بخواد چاودری کر راستی جی ما دخواست ام مورالی بدنوان وانا مورالی که مزن دان ما به سک نخوا به برخوادان نخوا هینج بردوامه خطری درباز نبویه دوی گلمه هشیار بن دیسا به روح یکتیا ما امل کدبه بلا ببا دروای کردستانی لکردستانی هر چار پارچه کردستانی ام ران جاوه که ما وکری ام گرینگ رازن برکو دجمنه ما ران آزن حسابه وان پرمزنن حسابه وان قریشن برخوادانا گلمه مینا چپره که بنداوی لپیشیاوی سکینیا دوی ام هشیار بن ام واکو هنرمند ام جگلی خواه رجا دکن ام کسین کو فهم نکن ام وان هشیار دکن خطری پرمزنه لیستوک پرمزنه او بردوامه در باس نبیه تو باوری به وان چتنا ناین اگر روژاوا دربه کی بخواه اف چتین سلفیست ایوارن ببن جیران سینور باشوری کردستان اف خطریه که پرمزنه حسابه وان گلک دورفره لا ماجی از دریش ناکم از واک هنرمنده کی واک رهواله کی و رجاج گلمه دکم کس بلا برخوادان سست نکه تلیکه پرمزنه امل برخوا بدن املی خواه بدن هف دیروک جارای کمینه دیروکشی آماده ارد و ازمانجی آماده گلمه جی آماده ام دکانین یکتیا خواه پیک بینن یکتیا گل کرد جه همه اردین داگرکرا مزنتره اف حیزامه های بجی برخوادان گل کرد هەواڵان بەخێر بێن خۆشحاڵم کە لە نزیکەوە لە خزمەتتانم وەک چۆن هەواڵ دەرسیم باسی زۆر شتی کرد ئێمە لە کوردستان لە باکوور لە باشوور لە ڕۆژهەڵات سەردانی ڕۆژئاوامان کرد ئەم هونەرمەندانەوە چوینە خزمەت هونەرمەندانی ئەوێەوە بەڕاستی پەیامی خۆڕاگری و پەیامی پشتگیری پارچەکانی کوردستانمان برد بە ڕۆژئاوا و جێی خۆشحاڵیە کە لە میانەی سەردانەکانمان بۆ لای هونەرمەندان و بۆ لای کەسە سیاسیەکانی ڕۆژئاوا کە زۆر دڵخۆش بوون بەوەی کە پشتگیری باشوور بە دەرەجەی یەک و پشتگیری باکوور و ڕۆژهەڵات و کوردانی دنیا کارێکی کرد کە حکومەتان بێنە سەر خەت و چەتەکانی شام بێنە پێشەوە کە دانیشتان کەن لەگەڵ حکومەتی ڕۆژئاوا و بەخۆشبەختانە کە ئێستاکە لە دانوستانان و خەریکە کارەکان بەرەو ئەنجام ڕوە جێی خۆشحاڵیە ئێمە بەڕاستی من وەکو خۆم وەکو لوقمان سەلیم وانەیەک فێر بووم لە ڕۆژئاوا کە هەمیشە پڕ مۆراڵن پڕ ئەنەرجین و ئێمە شانوا لێ کرد کە بەو پەڕی وەرەبەرزیەوە بگەڕێنەوە بۆ باشوور ئەوەی لەوانمان بینی بەڕاستی کارێکی سەرسوڕهێنەرە شەڕوان بەجیال لە بەری جەنگ و لە بەری پێشەوە شەڕەکە و پۆلیس و ئاسایش لە ناوخۆ ئیشی خۆیان دەکەن و خەڵکی سیڤیل و خەڵکی خۆبەخش شەوانە لە گەڕەکەکانی قامیشلۆ حەسەکە و دێرێک شەوانە 50 متر ئەڕۆی کۆنتترۆل هەیە 50 متر ئەڵێ ئەمە هەمووی خۆبەخشەوە هەمووی بۆ خزمەتکردنی خاکەوە هەم بۆ خزمەتکردنی خەڵکی ڕۆژئاوایە جێی خۆشحاڵیە کە ئەوەی ئێمە بینیمان بەڕاستی لە ڕۆژئاوا خۆڕاگریانە و تا سەر ئێسقان وەرەبەرزیانە و بەڕاستی ئەوان بە ئێمە ئەڵێن ئێوە هیوادارین کە گەلی باشوور و گەلی باکوور و گەلی ڕۆژهەڵات تاوان کورد کە پشتی ڕۆژئاوا بگرن ئیشەڵا ڕۆژئاوا سەر دەکەوێت و ڕۆژئاوا ڕۆژێکی ڕوون چاوەڕوانێتی و تەمەناکەین کە ئەو ڕۆژە بە زووترین کات بێتە پێشە زۆر سپاس گەلی میوانن هێژا ڕاگەهاندن کارên عەزیز ئەم چۆن ڕۆژاوای کوردستانی سێ بەشên مەزنên کوردستانی ئەم چۆن بەشە هەری بچووک و dilê herî mezin têda niha mijûlî lêdanê berxwedanê ye du sedemên sereke hebûn ku ev berxwedan bû berxwedaneke kurdistanî û cîhanî yek Kurda sinûr di nava xwe de nehêlan du hûn kesên ku karê ragihandinê dikin hûn bûne sebeb ku gel zêdetir ji salên berê bê meydanê û bi vê berxwedanê ra hevkariyê bike
ببه بشک جه روژاوای کردستانه یعنی برخیره راگهاندنه و گل کرد نها سنور دناوا مدا نمانه سنور معنوی نمانه به تایبتی دناورا باشور و روژاوای کردستان سنور سیاسی جی نمانه ام چوی نهاتن کسی نگوت اما نزانم دست خوب بلند کن جلک خوب بخوب کن جانت خوب کن یعنی وکه ام جمالک چو بنا مالکی تشتی که گرنگ هم بزانن اوه لروژاوای کردستان هیویه که مازن چه بویه بوی پشگیریا کل باشور کردستان چه بویه نها کرد همو دبیجن ام یکین درد ما دردکی هفپار بویه درجه تاریخی دا ریبرین ما سمبولین ما قهرمانین ما همو با هدفه که با آرمانجه که شهید بونه ام زاروکین سمکوی شکاک بارزانی پیشوا قاضی محمد قاسملو شیخ سعید پیران سید رضا سروک اجالان و ریبرین دنین خوین کو دوی دوزه دا خبات کرنه یعنی بنرن تابلوه کی چار پارچهی ام دوی برخودان دا دبینین دهوکا ایرو دهوکا دهنینه حولیر و مهابات و اورمیه قامشلو و حسکه ین ده ین ایرو ین دهنینن و دما کردا دنابر خدا کنگره نتوی چکر سنور را کرن پیوست ام کسین مدیاکار هنرمند وکی دن کسین کو دجواک دانه خلق سویل ام کاره که بکن کو او پرسگری کن دنابر پارتین سیاسی دا روژک زوتر بین را کرن و همو بین با هف لگور داخازن گل استراتژیا خویا ور و شون دا ریجن د دنیا دا هیچ هیزا گل مازنترنینه اما هنرمند روزنامه‌وان رمان نویس شوراشگر دکارن و هیزه مازنتر بکن میناکه که بو بیجم ویکتور خارا هبو خلق آرژانتین بو اما دناوا خلقه دا بو دما کو استادیوم کو تیدا یه قرار بو برنامه که چکن ارتش و استخبارات پینوشه و دور پیش دکن هنه کستین دی بیجنه ویکتور خارا براوه دی بیجن نه از ناراوم جنبش آمده دست من دا بیتن از بووی گله که حتی دور پیش کرن از زانم یه قتل عامی چکن حتی داوی از استران آزادی بیجم تین دی بیجنه سازا خودانه جنبش خودانه دی بیجن نه تبلیت و دبرن دستی و دبرن ملی و دبرن دیسا جی به دنگ استرانا دی بیجه سازا و دشکل دیسا هوار دکه او داویه تیرباران دکن اما ایرو ویکتور خارا نمریه بویا سمبوله که هنر و هنرمندیا برخودر لهمبری ظالم و جنایتکارا ما ایرو دخواست هنرمندین هیچ نبه وی باجری ماموستا حسن شریف هنر بلند ابراهیم و کسین در جلوه در دورا مبونا اما مادم هون هنه دنگی من امدزانین یه بگه هت 4 بشین کردستانی دست چاوین و نیشن رکنک اساسیا پیشکتن و گهراندن دموکراتیک دی جواکه که دا راگهاندن دموکراتیکه ما عینا بوی شیوهی او میکروفون لروژاوای کردستان جی لحسکه لقامشلو لدیرک و لعامود لهمبری خودیتن و دمه هون راگهاندن کار دکارن رولکی مزن بلیزن ام کیف خوشین کو دما کو آگر خون باری روژاوای کردستان ام 20 متراژ هیزن داعش دور بون اما ام نترسیان و او کسی کلوی داری بون دما ما دو گوته من مورال جوستاندیه دگو مورالا کو و دایما 100 برابر جیام زیده تره بروی هنده جی ده میدان دابن پیویست اف پیواجو گرماتی خوب بپاریزه و اف گرماتی جی بریا خبات آوه من ده روژاوای کردستان دید آوا تیوی کردستان 24 وار تیوی رودا همه تلویزیون اند کانال 8 تینا شوپاندن تینا دیتن ادیمت گوته مثلا برنامه وان سورانی هم فهم دکن دگو او مجار وسا گرینگ اکو ام اتومات فیر بونه ایدی سورانی بروین دیجی سپاسیا وید کن بخبتن که تشتی ارزان خلی دور بکن پروواکاسیونا اما دنیا پرمزنه پیرام هم یا هیه چرا چاوی و بارنا به قیتن دنیا ویه اما دنیا پرمزنه پیرام هم یا هیه
ایرانه هم یاهیه ام جی کردن وک انسانا مافی مجیلی هیا مافی مجیلی هیه جناب باغ گلان گلم هر گلی بینک هیا تv مروون تv انسانın her geli rengek heye dest bidin desti hevdi da keşkesine zideye mil bidin mili hevdi da salin hoş piş yomeye salin hoş yomeye salin hoş bendameye برخودانا رجوات بجی برخودانا رجوات بجی برخودانا رجوات بجی برخودانا رجوات